uPhilip wavula umlomo wakhe waqala ngalombhalo. Amen. Amen. Washumayela kuye ngoJesu. Hallelujah. Amen. I don't know the words that the apostle Philip used, but he spoke about Jesus. Angazi eminye imibhalo ayikhulumayo kodwa zwana ngutshela washumayela ngoJesu. Nxa echumayela ngoJesu uchumayela ivangeli. Amen. Nxa echumayela ngoJesu uchumayela ngozalo olutsha. Nxa echumayela ngoJesu uchumayela ngamandla kaThixo. Nxa echumayela ngamandla kaThixo ukhuluma ngosindiso. Yaphelela indaba brother endaweni engayisiyo. Basenqoleni abantu laba kabakho esinagogi, kabakho echurch, basendleleni inqola kayimanga iyagijima iyamata. Ala kuMosi khona. Amen. Wabatshela ngembhalo. Amen. Eqinisa ukuthi uKristu ngayefanele ukuhlupheka. Philip. Abethelwe. Amen. Avuke ngosuku lwesithathu. Amen. Kushunyayelwe ngaye. Amen. Ukuphenduka nokuthethelelwa izono. Wakukhona omunye owavumayo. Angifele kungalungile. Wathwala isiphambano sakhe ngenxa yakhe.